It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed, went to bed, couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Pozdrav i dobrodošli u novi video na Urbex Vlogger Internacional. Zašto Internacional? Internacional iz razloga što smo prvi put prešli granicu i sad se nalazimo u Holand na jednoj novoj napuštenoj lokaciji koju sam našao. O čemu se ovdje radi ni sam nisam siguran, ali po onome što znam radi se o nekom samostanu bivšem. Kompleks je bio znatno veći, a to ćete sada vidjeti na karti. Sada ću vam je staviti pa možemo pogledati razlike od prije i sada. Znači, kao što vidite na karti, ovo što je označeno, to je taj kompleks na kojem se mi trenutno nalazimo. I ova prva slika pokazuje kako to sada izgleda. Sada ćemo drugu sliku staviti. Evo, na drugoj slici se može znači vidjeti kako je to izgledalo. Znači, bili su radovi u toku, ovo je rušeno i veliki dio kompleksa je srušen. Zato ne bi gubio vrijeme i ne želim vas pričom ubijati previše. Pa ću iskoristiti ovo što kiša pada i što nije tako prometno da se ušuljam kroz onaj prozor, pa ćemo vidjeti šta se ovdje skriva.